Svjetski dan turizma, turistička organizacija grada Prijedora svake godine obilježava tematski. Ove godine taj dan je obilježen kao Turizam za sve, u okviru koje je turistička prezentacija Prijedora približena slijepim i gluhonijemim osobama, rekla je Amira Ganić, direktor Prijedorske turističke organizacije. Ove godine smo se odlučili da naš turistički vodič prevedemo na takozvani Brailleovo pismo i da to bude jedan doprinos svim onima koji žele da upoznaju Prijedor, a nemaju način drugi da vide, nego da baš preko Brailleovog pisma zapravo osjete ono što mi želimo da prenesemo, a to je poruka o našem gradu. Pored pisanog oblika, urađena je posebna video prezentacija prijedorske turističke ponude, rekla je Ganićeva. U okviru obilježavanja Svjetskog dana turizma izradila se DVD prezentacija, isto turistički vodič, koji je također prilagođen upravo tim kategorijama, što znači da je i titlovan, odnosno da ima ispisan tekst, da ima zvučni zapis, ta ista prezentacija, i da imamo gospođu, odnosno ženu, koja to prevodi na znakovni jezik, jezik gluvih. Ovaj svojevrsni turistički vodič i prezentacija se već nalaze u specijalnoj biblioteci slijepih i slabovidih lica Republike Srpske u Banjoj Luci, u gradskoj čitaonici u Prijedoru, u gradskom i republičkom udruženju slijepih i slabovidih lica, rekla je Ganićeva, te istakla da će biti uručen i svim prijedorskim školama. Pored toga što je do sada urađeno na svojevrsnom približavanju turističke ponude ovim kategorijama, turistička organizacija ima u planu da za njih organizuje i poseban izlet i druženje u prirodi.